Kubor nakaslem jong unongsan hima. Armut Gibriu kilaklat hakawe ke jingja batua ke kendo hatain maulan ke bahab ha blok Maukenro East Khasi Hills District. Kate ke jingja kala jam mentak sengi ke sautarik uyayong arajar arpoar hakapor menstem. Uba maron suting ubade usordar kesnong maulat ulayat ho ba kite ki armut kibala klat kila syak tap bat syak rong haka jingtua ke kendo kat ba kidang temu banlet syaslong. Kibalangat hakatay ka apot kikintop yakawe kakantay nakasnong mau kriya bad uwe usinrang nakasnong maulan. Ulaong ba haba kila yui balatwa palat kakando haka jingsisha kila paidin no namar bamnat kalisyo bad day hakata kapor kat ba kidang yat kijan kila syarong haka jingtua joko kakando. Ulaya tu bana kaliam kipat ba jong ke hinyo teli kisnong kila mi hapadeng ulap ba banli wat dia kitei kibala syak rong ha kejing tua kendo. Kibala syak tak kamjur kidan saw teli kiyeng sak briu kawai kadai kedukan ar teli kiyeng dorbar hall berim kasnong umbelai. Uba maron suting uba deiru chairman kasenjuk kirang bak snong maulat area ula pentip marmar ya kani kejingja sya ubidio kamau kenro blong uba labiang ti taryang uba lale ya kabadai lingba kilat jingyeram. Haduk batho ya kani ko kubor kidang bon kijaka kibadang don habreng kejingma namar ba uslap umpat sangi satya. Kumta halor katay ka jingja na kaliang kasenjuk kirang ba snong maulat area lingba u chairman kala kerpat ikinong 3 months ngobha khamtam e ya ka sarkar bakan ailem kilat jingyarap sya kitay kilong yeng kibala khlat no bat sya kitu kiyeng kibala sya rong no namar ka jingtua jong ka khando dakawa phone hau new number khandai lai henriu phra iwei phra not ar khandai. Kajingjor palat uslap hakini ki khendiat sengi nadu ka artarik uyayong kalawan ra kajing tua surang bat kilum hakeleng ki jaka khamtam hathain riwar.